Elite Studio Production clear to te in savain chibai vekule voin hi July ni som pasari sang ni som ni paruk ani tuntuma hian Mizo tlangwal phairam silonga buena ato chungchang te kan clear ho don ani Mizo tlangwal Jonathan L Pawngsual-tu mei cheparia disit mei khoi khemapu ania ti chuan tu kin lama khanin chanchin thar aron oma mei chepariat khoi khem tu Jonathan L Pawngsual mananita anrontia ama sain he buena lo chuadan hi han enchiang ta photila wanglai ni pe chuan he tiang hian atar langani Mizoram Police in Silonga mei che Pawngsual-tu Mizo anjong mek ti ania tu naya Silonga mei che Pawngsual-tu Jonathan Lal Mingtra Pawngsual kumsom ni pakhat chaltlang aizo laka Laitumkra Police Station Silonga Pawngsual-tu boizialu ania Megalea Police in angenangin Mizoram Police ten anjong mek tini hey heti lampang kan police te point anlo zon pui tina ania Mizoram Police how to te chuan wanglai ni palai zona changin Jonathan Lal Mingtra Pawngsual hi awm na chin thriat ani lo wangin Silong Police atangin Mizoram Police chuan alert notice an don thu an soya Jonathan awm na chin thriat ani lo wanga awm na chin jon saktura ngen na ania DGP anron thona SB zonga ama hi lo zonga an mu chuan man turin anron ngen ani kan zong meka an chena chaltlang ba ka awm na om kan rin mun rang rang kan dapa kan lam mulo anti hai hi report ani lai ani a Silong Police atanga thu andon china Jonathan Lal Mingtra laka hian kumtling lo Pawngsual-tu boizialu ani lo thu soin Jonathan laka hian Laitumkra Police Station Silonga BNS sang ni somni putum section 64 1 klo chanin thu boizialu ania hai hi Pawngsual-tu boi ania ator tu victim nia soite zinga kumtling lo tel se chuan pokso ek noya thu boizialu tel aniang antia victim zinga kumtling lo anlo tel ani chuan pokso ek noya thu boizialu bel thai ani thu an soi Mizoram Police how to te chuan thil thleng hi poi anti thu soin Jonathan achung te chuan awm na chin an riat vele Silong panpui ngal antum thu police te an hril ti an soya Silong Police ten in beton rangin Jonathan awm na chin riat tuma ma an lak reng thu an soibok ti hi nimin wanglai ni pe satarlan ani a pokso ek atelle tel lo chungchang teng te pokhi thu an report lai ki chuan achiang lo ta amaro chu tukina man ani nuwa hi chuanin pokso ek te po atel nualin ka ria chungte chu kan clear chho ho le don ani hetiang case nei hi dangdai hle maya rin vek tur nge tur lo phei chu ria thiam a harsal he a Jonathan apo hian in thiam chan na tur ang chi te soitur anei ve in arin oma mitam tak chuan mi pariat lai a Pawngsual man don em ni ti te tin a mai chia teng te po hi pokso ti te alo lan ta ka chuanin du lo chunga ti ani bik lawang an du niang ti te komena atam engpo ni se kan Mizo tlangwal ani a kan ming chiat na ani ve don ani ti chuan zonet lampoin tiang hian an lo puang boka kan ngai thalokang Shillong namdang me che Pawngsual-tu Jonathan Lal Mingtra Pawngsual kumsom ni pakhat aizol chaltlang chu mantumin police in anjong mek zone changa police ho tu te soidanin Jonathan Lal Mingtra Pawngsual Jonathan L Pawngsual in tibok hi Shillonga le khazira omthin ania thil khendan kim chang shebik lo ma se Jonathan a hian namdang me chia pasari pariat vel amut puya heng amut pui te hi video a thala in anua vo zuinan a mangni a soyania kalai takha a serious lai tak chunia lova mut pui poni sela tuna puna chuanin khatianga seksam han pui ang chi teng te kha video in an la tuna ya chuanin la re me maya video in la kher hi atamta ni Mizo zinga po khatianga ni chuanin thudik lo ni chuanin khatianga ni chuanin case asang thei viewin karinga khami kongjonga po mut pui te hian FIR thelut lo ma se Laitumkra Police Station a suamoto mangin Pawngsual-tu buai zialu ani police ho tu te chuan poi khoi tu pu Jonathan a hi Shillong Police in anjong meka Mizoram lo in tir tum ma se aizola a omlo ni an sha ta wangin an local le lova Shillong Police in tun mai deuh khan
chaltlanga a omnia an shia tawangin enfia tura angen angin an enfia an muzo lo ti an soya achung te chuan Jonathan a hi ni kum December a shilonga achuknu a alo la hole lo ni in an shila apa na tho na Champhai district lama po zon nima se an mulava lai puitlanga an chung te ina a anga an thudon po an enfia nuwa an muzo lova in nei tu te chuan Jonathan a hian atlo nge ya an nuwa abibo le ni in an shila achung te chuan tun kar top vela zon mu an tum thu le an mu ni chuan shilong lama chukpui an tum thu an shilani Police ho tu te chuan Jonathan a chungchanga hian rampum huwa pa zon ani thu shatir na engma andong lo ti an soya Shillong Police in Mizoram DGP nena alert notice an lo thona hemi ang hian district tin SP te chuan huam chunga lo zong turangen an nia tuna hian a chanchin theyang anga chui me kani ti an soi khati zong kha zonet lamina no report khania Silung lam police thu chua angin tiang khanin dan bo chena lian tak athenga chu wang chuanin information an ron pe tiang khanin police in anti tur chu anti map mapa ti chuan man anita tukina man anidan an post dan hi an en le phot taila Silong tan in atalan danin Jonathan lalming tha pachuo kumsom ni pakhat son of Reverend Samuel monpuya pachuo chu man anita aron tia heta hianin achung ta ming kha kam kan mutalawa hun masalama tuna chuanin kan muta chiane Silong tan chuan ti hian atalang kumsom ni pakhat mi Jonathan el pachuo pokso le pawngsual khe sapu chu July ni som paruk nilai tho tan khan Laitum Kra Police Station Officer in charge nena ain pe amale ma hi ain pe tinani ama hi Laitum Kra Police Station case number za/sang ni somni paruk nuai section 3411 and 12 of the Protection of Children from Sexual Offence Pokso Act le Laitum Kra Police Station case number 94/sang ni somni paruk nuai section 64(1) of the Bharatiya Niya Sanhita BNS mga register aniya Jonathan el pachaw hi ain pek ruala manzui ni in achung thurel tur kota lan ani ang ti hi kan riat chunchu anitani Pawngsual case na dantele pokso case na dante chu kan loral riat ve to mai thaya a case an pek hi kan hanzo chianga chuta chuanin tuna poi khoi tu hi kumsom ni pakhata upa ani to wangin no panglaka hetiang thil ti anga thiam lo chantir ani chuan asem na hi anal le don ani no pangkum sompret noilam sex le akai noya in khoi chiat na in khoi khem na dan hi section 3 le 4 ati hi ania hemin noya thiam lo chantir ani chuan atlembera kum somatanga dam chung lungin tan imprisonment for life thleng rem thai ania poisa choitir atel bokang section 11 le 12 an charge na hianin taksa in khoi kherlo po no pangti boy ngai taka chet khum zuiru khlekin semna ania hemidan tochan hian kumthum thleng lungin tan tir le poisa choi tir thai ani bok Bharatiya Niya Sanhita BNS hi India Ramdan Thar IPC thak tu kha ania section 64(1) hi apai mo le BNS section 64(1) Pawngsual he section hi mei chachunga Pawngsual na thlen tu semna dan ania dan hluya IPC section 376 kha ani thung he dan huai hian kumso matanga dam chung lung in tan thlenga sem thai ania poisa choi tir ani bukang kanthria tur le pakhat chu dan anga thu boy an ngai tu huna trial an nei huna pokso ek le BNS hian semna sang ve ve an pe thaya kotin hetiang thu boy kop hi achin fel huna a semna sang zok zok kha an petlang pui thin ani kotin thiam lo achan tir ngei ani chuan he khe sa hian Jonathan a hian kumso matanga dam chung lung in tan ama chon thai ti na ani internet vela semna dan hi kan han en kuala chuta chuanin case panni ani wangin thu boy hi kalpui chho ani point a khau jok pokso dan thar kha an mangtlang pui thin ti te ania heng semna tarlan tlang pui te hi dan puin atarlan ania amaro chu kotin an chung thu rel tur le semna za chia tur chu thutluk nan na siam don ani case kalai me kan wangin film khur angaya ko thungai chan ani wangin thu holam le kallam kan ngai tu te po atha a athen khat chuanin Jonathan le achung te lo dem tok te khatiang khanin tamtak an omatin ama thlawang han hautu teng te po tamtak an omboka then khat chuan apa rong bol tu ani na pastor ani na te soinuam antia mak antia Facebook social media chu alua khat ne le mai
ale lama chuan Jonathan a point thiam thu soitur anei ve mai thaya hei hi in Pawngsual na ni love pokso lampo ni love ati don nge ole kan thret theu to angin pokso case kan lo muta pokso case hi aboi thla kang reng khop maya pokso act protection of children from sexual offence act ti ania hemin hoya thu boy case kalpui hi dan rim le akai hnoi mi mal le khotlang nun thlengin akhirin aboi thlak emema entina sang dan pangai a chon thiam lo chantir ma chu poi khoilo innocent until proven guilty tiangai ani thina thilti sual tu an pu te kha poi khoya an ngai lok tlat thung ani om zia chu eng kati ani lo ti poni sala fin fiana thadeu kha anai anga ya chu amma na fianga yani ti te alo ni a hei Mizoram chunga popokso case wanga tuar hi kalau thave nual to anma ni mai chelam du na wang nia kan rin po hi an tang rei thin maya kumli kumnga don tang te po hriat kan lo nei ve ni namdang ramdang kara le ngal zialo khop mai pani le na chonin pokso wanga tang te hi pokso case wanga tang te hi bel an har sa maya police in mi an man to chon ko ta tanga bel mu hi har sa thu boy fia chung le code indoor chung jong zela hun man angai tlang puya hei hian thatam tak emo kum tam tak emo an pha thei ani nau pangkum som poren noilam mingle ani na identity thup tlat angaya hei hi chanchin bule social media talan dan aumlo chuti rualin code ma no pangkha zona zo turin thu thatu in an zot fianga no pangril rul hliam non le theila ka hum him pui dan kal pui kha dan hian a phut lat awangin code kalphung atikhir zual thin anti pokso eka hian thremna tlember danin abituk tlata entirnatan section lia chuan thiam lo chantir ani chuan kumso matanga bultan ani tlangpui section 4 a ringot po thiam lo changta se kumso matang hal ringot don ani thlani poraya kum khat porai tak ani don ani jela chuan mo chuwang chuanin apoi tak zet kotin adin mun thirin thremna tlem jok apengot thailawa hei hian thu boi thu tlok na siam atikhir zual ani anti pokso case chu atak nilawa in huat nai mo in ti she du wang shima false case aloni palpoin athupuan allegation alen emawangin mi poi khoilo chungpo chungko le khotlang laka mingchiana nasatak athen to thina anua afia fai ni point mingchiana thup har sa to ema he dan hi no pangchan himna dan khau tak le antana rin chan tlak ani rolin akal pung het le khau tak awang hian atuar tu le arin lel mek te tan po buai thlak tak le thil kalpui hau tak ania chutiang jonin Jonathan el pacho po hi a case arip na chan chu case pani register ania chuta chuan case number za oblique sangni somni paruk ti khi pokso ek ti ani tina ania panhina chuanin case number 94 sangni somni paruk bns Pawngsual na dan ania ti chuanin hei hian a thria tir chu hetiangang case zong hi dan ma ain soifia angai dona akhir le zual pha don ani india dan hlui IPC kha thlakin bns dan thar man ania he dan thar hian mai chele no panglaka poi khoina crimes against women and children laka remna ati khau zual ema dan man kalphung thara hian court le ukil lawyers tetan po fianalan tir dan sang akhir zual ani ti ani ti chuanin pokso ek man ani to chuan atuar tu victim kha kumsom paret nuailam ani ngei tur ania no pang ani to chuan dan ma ngai na thiam na leniency anti chu atlem mema fin fianalak dan le zona in zodan thlengin courtin thunun na khau tak alek don ani silonga hetiang thil athena silong trends tanchin bu thleng hiala alan to wangin mi puile tol chung klom ngai polte ngai ven atin thoi don boruak alen dona wangin ngai sak big man mo tak le film khur takin he khesi an kalpui angai don tite ani tuna kan thriat tur kan beng warnan chuanin police in mi an man to hian ni somru katangani somko chung tupuan le len dana zirin investigation chuina an nei thina chumi chung chuan fin fiana evidence zong medical report thu thatu witness statement le thil dang te kha an khom bek don ani fin fiana an mu zon huwa kota charge sheet an thelu dona fin fiana achaka charge sheet thelu ani to chuan bel mu har sale zual an lati le cheu
Pawngsual Act Section 3 and 4 and BNS Section 64(1) mga case siam ani awangin medical examination doctor pakhat atanga endik na hi finfiana tur poimo ani pakhat dona doctor te report akhan poi khoina thlengei emti finfiana aumle umlo khan ukil te tan le court tan thutlok na siam na athok lian em ani ti ni ole hemi medical report chungchanga bi khichuanin kha kan thria theu angin tute ma in atuar tu lam victim lam khanin thu boy an thelu lo maro chu police chanem ngai na somoto anti mangkhanin ati khanin khutilai silong police te chu aron che tarib riap mai kha ania hele hemi bi ka hi chuanin evidence le finfiana hi kher lo mai thai ti lai kha ti chuanin statement CRPC 164 magistrate ma in puana atuar tu khan magistrate dodel na pui ma ngei sarkar dan waya thu alova soi to MT hi apoimo a hei chu anna soilo he sarkar ma thu soi hei hi dan ma thu soi ani to wangin ka riat sol le zo kani ti thlak le ngot kha har sa emema kotin an rin chan ber pakhata atling ani anti Mizoram le state dang sanga mimal in huat na wanga Pawngsual dan manga eng in phuarna case file na athleng ve bokthin he case ai hian lo thria sual pal emo do thu pon alo ni hlo chuan Pawngsual Act section sangni samni pani noya do ta pu tu chu kum kha thleng lung in tan til le choi ti na pek ve dan a om thunga amai ro chu dot ani ti fia chu rin hel mek tu tan chuan hau tak ani thung ti ani no pang khoi chena khesi thatam tak le kum tam tak ti khot laya om lo nan sarkar infrastructure kota akal pui tlang puya hai hian achan chu thu boi hi man mo taka ngai tua arang lama thutluk na judgment chuat adu wang ani nia Pawngsual khesi than khatan chuanin adenjar em a kumna tinglo ngata phei chuanin film khur an ngai em a chuti lain kum tinglo tun lai thang tharte an pumrua lo liana mi pat mai chiat le nulat lang walte an shrema em a chu wang chuanin tu te mai po hianin kan film khur tlan anga ya ani lo chuanin kum som ani ngal topa kum som nulama phei chuanin danin thiam lo chantir phei chuanin dam chung lungin tan kha an nai em maya chu wang chuanin hei kan thian pa kan naw Jonathan El Pacho po hi athat lai hun zong jela amang lawang ti hi thil soi har satak ani tani tuna te po rong bol tu fa alom chuti khati ganti maro chu kan tun lai khowela hi chuanin chungril sual na ti mai la hetianga nulat lang wal mi pat mai chiana ang chi hi rin ai hian kan fa te an no na sadai thai mai ti min zir tir tu ate po mang tai la an chunga thil thleng hi apoi tak zeta hai hi Mizo mi puite thalai te kanin en harna kanin en fiana tur thatak ni in kasia Jonathan Kesbi ka chuan tu na tan chuanin kan du tok mayang chanchin kan ngai chang zel don ya kan video le kan channel te min lo like saka min lo subscribe sak turin kan som buk cheu ani